الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد جميعا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawo en yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata ɗum ko o wiyeteɗo Allah neminɗo en waɗi en bani adama, o waɗari en kulle, o waɗi en bani adama, o waɗi en julɓe, o waɗari en heferɓe, o waɗi en bani adama, o waɗi en mofte jeyaɗe ɓurɗe moƴƴude e moftaje, ɗum ko mofte muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. ɓawo ɗum ɗo fof o neminiri en kadi o nema wiyeteɗo nema l'islam. L'islam ko nema, kala mo Allah nemidiri l'islam haray ala ko heɓari. Kala ko heɓuɗa sa heɓari l'islam haray hay hunde ala ko heɓuɗa. Kala ko faɗuɗa si a faɗari l'islam haray ala hay hunde ko faɗuɗa. Yo Allah tabintin en e l'islam, o ƴettita en hoore l'islam mara ko en gomɗinɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe, moƴƴere e ɓawo moƴƴere, enen ɓe toliɓe hande o hutuba juma ɗo, Allah neminiri en nema l'islam, o tawni en sumaye en hoori ha ndu timmi. Yo Allah taw hara o jaɓani en moƴƴere ko ɗaɓɓa kon e lewru ndu fof. Yo Allah taw o waɗi geɓal men enen e ɓeygureji meɗen e dendagal julɓe ɓen. Kala kambaji ko woni e muɗum yo Allah taw o dandi en enen e ɓeygureji meɗen e dendagal julɓe ɓen fof e mawɓe men wuruɓe e fatiɓe. Si moƴƴere feƴƴi ko moƴƴere hikkotoɗon, sumaye feƴƴi balɗe 50 no hikkiɗo jeego juldando. Alhamdu wa shukru lillah. No wodi woɓɓe hara gayno fewndo hara ɓe gaynino jeegoje ɗen, Allah windaniɓe baraji wona wa horɗo hitande. Balɗe 50 sumaye no fotawa lebbi 10 hooradi. Balɗe jeego juldandu no fotawa lebbi 2 hooradi. Woni lebbi 12 balɗe 50 hooraɗe Allah windanama baraji a heɓi hitande, a hoori hitande. Ko wawi sifa nde joddiɗo o ko Allah. Yo Allah tabintin en hoore ko yiɗi o yarli. Si ɗum ɗo feƴƴi, moƴƴere nde lannata haray hande ko jeenayi ko wiyete kon juldandu. Wattanen hakkil moƴƴa, talata arowo ɗo tenen horugol tenen hiɗen andi baraji ko woni e muɗum kon. Koye tenen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko ɓe jibina, koye tenen woni ko ɓe nela, koye tenen woni ko ɓe royra, koye tenen woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ƴettitiɓe. Ɓe landano ko fiyunɗum ɓe howaranta tenen, ɓe maaki koye tenen woni ko ɓe jibina. Ɓe landa ko fiyunɗum ɓe howaranta e alkamisa, ɓe maaki koye alkamisa golleji ko golluɗen kon fof e nder yontere nden ko nden ñande ƴeŋata yaha ka Allah. Hiɓe yiɗi noon nde golle maɓɓe yontere nden fof nde no yaha hara hiɓe hoori, ko ɗum ɓe horanta alkamisaje ɗen kadi. Moƴƴere nden hawrodiri nden ñande wakkiloɗa hoora tenen on heɓa nde moƴƴere ɗo, a ñentini sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Talata hikkiɗo ɗon on ko nden ñande woni 13 juldandu, alarba woni 14, alkamisa woni 15. Balɗe 3 hooraɗe Allah windanama baraji a hoori lewru. Ñallal gotal be no fotawa balɗe 10. Har hay hunde a tampari fewndo yaasi on hino ɓuuɓi, ñallal ngal no hakkindi, na golleji ɗuuɗi, corona hino woodi. Yo Allah ittan en ɗum ɗo ko yen wakkilo heɓen ɗen ɗon kadi. Déjà ɗa taw a clôtiri dossier ma goto o windanama baraji hitande, watti ɗon kadi balɗe 3, 14, 15 ko ɗeɗo wiyete ayyamul bid, ñalaɗe daneje ɗen. Harana ko karama ko batininata ndeɗo ñalade hino rawni ndeɗo no ɓawli. Ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yeeti en wo kala horuɗo balɗe 3 e kala lewru ɓe sappi kadi hooreteɗen ka hawrodiri wo 13 kala lewru lebbi meɗen 14 e 15 hiɗa mari baraji wa horuɗo lewru. Lewru be sa heɓi ɗen ɗon 3 hiɗa mari baraji wa horuɗo hitande. Hawrodiray non nde ñande alkamisa ono ɗon kadi fiɓa anniye on kadi hiɗa horude 13 15 lewru num, ɓay ko 15 ko alkamisa hawroyta. Fiɓora ɗon anniyeɗa horde kadi alkamisa ñentingol sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam, fiya heɓuɗen baraji ɗon nde golle maɗen no ƴeeŋa hara nde ñande kadi hawrodiri kadi hiɗa hoori. Ɗum ɗo hina ko satti musidɓe julɓe tedduɓe. Kala men innaɗo ɗo joni sa yimɓe keɗo a seppi e yehi ha liége, parce que tre yaruɗa sa seppu sa baki si a waɗɗi kala no yaruɗa ɓe jonnoyte 1000 €. Wallahi en fof koye ngol lawol ɗo woni ko ñalleten. Ko ɗo noon Allah inni man jaa bil hasanati,
kala arduɗo ko an ga e moƴƴere hu gotum falahu ashru amsaliha mo mari sappo sifa ɗinɗi o waɗi ñallal gotal balɗe sappo balɗe ɗiɗi balɗe nogay balɗe tati balɗe capantati ko wawi yoɓude sifa o bénéfice ɗo wo ko Allah muko ba hino yalta ɗo bimbi yahayɗo golle immotoɗo e 4h30 ma 5h hara hay tehum o ƴettari o heɓoyi tehum wotuma waɗoye pause ka golle makko vers les midi vers les 14h hara hunde o ñamari hay hunde o santari kadi e heege kono o mara baraji fi onnugo wonda anniye himo hoori ɗo noon ko ya fiɓu anniye bi isnillahi taala mi horayɗe balɗe ɗo fi ñentingo sunna nela sallam fi jaɓugol maako koɓe maaki kon fi yo Allah hokkam baraji balɗe tati e gala lewru wattanen hakkille nde moƴƴere ɗo no gasa noon an ronka heɓa empêchement ronka wawgol horugol feƴƴi message on e musidɗo maago on noon o hoora harayɗa mari ɗin baraji sa heɓi yimɓe sappo anditirɓe sabu ma wako ɓen ɗon heɓi wo Allah windande sifa muɗum hara goto e moɗon ɗoyitanaka addallu alal khayri ka fa'ilihi kala tindinɗo yo moƴƴere waɗe hara hiɗa mari sifa nde moƴƴere ɗon hara goto e moɗon kadi witantake ɗon andi si goɗɗo yehi ɗon nokkugo e entreprise o tawi hiɓe ƴettude golle hara noon hiɓe ƴettu ɓe signine contrat ɗon CDI ɗon haray naamo be heɓata courage addoygol musidɓe mum ɓen haray himo huli wa taw naɓu ɗon tumɓe buloka e hille sa naɓi musidɗo ma o windike ɓe ɓeydantama sabu ɗum sa addarimo kadi ɓe ɗuytantamo sabu ɗum kono haray jikke ɗe lutti hakkundeji moɗon tindingol waɗa ko moƴƴi kon sa naɓimo ɗon o heɓi contrat ɗon o heɓi ka ɓeygure makko ñaama fodde ɓen ɗon ɓe iwi e sonja ɓe heɓude ko ɓe ñaama koɓe yoɓa loye koɓe ñawdora kaɓe surro hayso o okkorarima ennero hara hiɗa mari ɗin baraji ɗon ɗum noon ko hakkunde bani adama e bani adama hay so tawi koko yiyay ma ɗon tun kon ɓernde makko welto ko to wallilan ha mi heɓi ɗo min kadi kam débrouille o ngon welo welo ɗon moɓɓe ɓe maka e welu ɓernde yoni du'a konko welti ɗon tun ko baraji woni ko hodanma on no naadugol welo welo e nder ɓernde musidɗo ma no fota wasa a itti sadaka nelaɗo sa sallam e maki nokku hadis ɓurɗo raɓɓiɗude wota bassumuka fi wajhi akhika woko sadaka fottani e musidɗo ma julɗo yi'amo tum weltoɗa mosanamo hentina yeso mago wono fota wastayi ko sadaka ittuɗa jonnuɗa goɗɗo har hay hunde a jonnari tabassumuka mosugol ma fi wajhi akhika ka yeso musidɗo ma wo sadaka ɗum non ko sadaka yiwgol musidɗo mum e alhaali ɗowtamo ha alhaali makko on haaju makko on o laato ma o ronka laatade wo baraji mum no ɓuri ko goɗɗo ufinoto e juulirde hara ko juulirde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam bil madinatul munawwara hara ko lewru timmuɗo abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma wallugol musidɗo muɗum joni noon feƴƴinaɗo message hun kun awa dey talatarowo ɗo nden ñande ko 13 juldandu alarba woni 14 alkamisa woni 15 fiɓo anni e ɗon horaɗe balɗe tati ɗo ko honɗum marɗa ko ndi joddi ɗo ko hombo maki ɗum wona abdallah ko ɓurnaɗo tagefo ngon sallllahu alayhi wa sallam on mo anduɗen allazi la yantigo anil hawa ɓe wowlirta beleɗe kala ko ɓe maki in huwa illa wahyu yuha ko wahyu ko iwri ka maɓɓe ko allah subhanahu wa taala moƴƴere nden nde huuɓita jama on fuu no woodi buyno ton haray ɓe wakkili hiɓe faala horugol ngol ko sano saabu yeggitugol ngol ko ɗum hatta ɓe hoora si allah hoddiri noon a yejjiti nden ñande a ñaami a annintino yama ñande 14 on horu ñande 14 on hoora 15 on yoɓitoya ngala ñallal kadi allah windante baraji ɗin nelaɗo sallallah alih sallam no maaki wo yimɓe tato hino ton e mofte maɓɓe ɗen hiɓe yafana bakkatuji maɓɓe inna allaha tajawaza li an ummati alkhata wannisiyan wamastukrihu aley ko ɓe falji ɓe waɗi hara ɓe anda ko ɓe yejjiti ɓe waɗi hara ɓe anda e kala konko ɓe doola ɓe forsa ɓe waɗi hara na hoore yiɗi maɓɓe ka ɓernde ga wo hare allah no yaafi moftene laaɗo sallallahu alih w sallam ɗi piiji ɗo tati alkhata faljere na noon falji hande falje janngo falje faɗɗi janngo faljere nde faljuɗa a andano ɗum ɗon yiltiɗa e muɗum himo yaafa wanni siyan e ko on tigi yeggiti waɗi o mastukrihu alayhi e kala ko on tigi forsa doola waɗa hara yiɗano waɗugol ɗiɗo mofte muhammad sallallahu alih w sallam hino yaafana ɗi piiji ɗo tati yo allah yaafo en bakkatuji meɗen ndin si ɗum noon feƴƴi tato kadi no toon hino ɓantana karambol ɓe winnantake bakkatu hay e hunde payi kum hatuma nde kum helli fa si payi kum waɗi ko moƴƴi kaka mandake mawɓe makko ɓen woni ko artata so falji e nder muɗum o winnantake bakkatu mawɓe makko winnantake so ƴetti on sariya ɗon ko on porto ɓen ƴetti ɗo
si pay kun wonari ɗo majeur kun waɗi ɗo crime hay si tawi ko goɗɗo wari ko ɓe jogomo ɗon ɓe mara ɗon dossier ha tuma nde o helli foya ko l'islam o wi ɗum ko l'islam o yurmini ɓe fayɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki goɗɗo go arno ka nelaɗo o tawi nelaɗo e taniraɓe maɓɓe ɓen hino fija sayyidina al hasan e sayyidina al husayn ɓeno ƴewa e hoore maɓɓe itta kufune itta disare sombitaɓe tappa hay hoore nden ga fino famiren o mawɗo gorko o ari o dari o daari nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe woni gerde koye pay koye tanire maɓɓe ko foti kon ha hunde juuti lutti oyni nelaɗo min Allah no okkilam ɓiɓɓe 10 worɓe ndaredema ɓiɓɓe 10 worɓe jokkodirɓe nema wo ha hande hay mi lunnaki hay goto e maɓɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ɓanti ɓe ndaari ɓenni wo ko honɗumi wawamma si Allah itti yurmede ɓernde ma fijirta paykun sa yehi e juulire a nanta paykun no siika ton no doga feƴƴu non noon sa heɓi wonde go yahu juuloya ton sa yi mawɗo mo yurminta paykun feƴƴu ɗon ɗaɓɓo e goɗɗo go sa yi paykun kun teddinta mawɗo ɗaɓɓu paykun go wata wonde kun ɗon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki hadis jente mo moƴƴa laysa minna tawaka e menen julɓe ɓen ma tawaka e mofte muhammad sallallahu alaihi wasallam on mawɗo mo yurminari paykun ma kun paykun kun teddinari mawɗo man lam yuwaqqir kabirana wo teddinari mawɓe amen ɓen wa yarhamu sahirana e ɓen mawɓe ɓe yurmaka ko yoni koye paykoy mawɓe men ko honnuɓe makata woyo mawɗo heɗo feere paykun kono yo paykun jaɓu feere mawɗo hadis on kadi ko ɗum mawɗo ko teddinte ɗum mawɓe paykun ko yurminte ɗum joni noon oɗo ka yiwno ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki e hadis go riwaya goo ɓe maaki man la yarham kala mo yurmatake tagu Allah ngun la yurham Allah kadi yurmatake on no yurminirɗa tagu Allah ngun ko Allah tagi ko wo ko noon Allah yurminirta fiima kono moƴƴorɗa e jiyaɓe Allah ɓe wo ko noon kadi Allah moƴƴorta e maɗa kono teddinirɗa tagu Allah ngu wo ko noon kadi Allah teddinirta fiima teddina fiima gurnan e laaka so yii joni goɗɗo o naatiri aljanna Allah okkirimo aljanna ko betti heɓude kon sabu himo yarni bareeru yurmede ko ha wanwa ɗon bareeru goɗɗo ƴetta ndi a yarna ndun bareeru ko anduɗon hana kade ede sina hara ko sabu haaju sabu ko ayina galle ma sabu hara ko wañire kono sabu ko yurmini tagu Allah ngun Allah inni mi yaafike ma bakkatuji ma ko waɗɗa kon mi okkima aljanna a yurmini tagu Allah musidɓe julɓe tedduɓe si goɗɗo yurmini rawandu bareeru ko anduɗen kon aray ɗo tuna yaltinedu ga raɗendu goɗɗo yurmini bareeru o heɓi aljanna ko honno sikkuɗen si goɗɗo yurmini bani adama mo Allah inni wala qad karramna bani adam mi wondi men teddini ɓengel adam nokku go inni mi wala qad khalaqna al insana fi ahsani taqwim mi wondi men tagi ɓingel adam ka ɓuri moƴƴude e mbaadi ka ɓuri e fotude Allah wondiri ɗum ɗo fop fi bani adam sa teddini oɗo a yurmini oɗo a hittini fi oɗo ko honɗum wodanma joddi par rapport e neɗɗo yurminɗo bareeru ittandi no ande e heege o heɓiri aljanna sabu muɗum yo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hebbin ɓerɗe meɗen nde yurmede o moƴƴinana e ɗo moƴƴina en ka meɗen aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله أما بعد مسيبة جلبة الدبي هيدن اللبي إسائي جيكا دعا جابتو كونو إن يجيتينو هوندا واتره alhaali on fokkiti sansugol ka leydi meɗen lagine kono e wedditinoke ɓeyden du'awji ɗin ɗe balɗe jeego si bani adama no tawa e ɓe ruttantake du'a ɓen neɗɗo horuɗo sanga ko hoori kon fof tentini ka huntoto ɗon du'a makko wona ko ruttete andi to fiika meɗen toro Allah ko an woni waylireo piiji no faalira an tawata fiyake ma on woni hakkunde kafu wan nun kun fayakun Allah sanza me wattaname leydi lagire ɓurri leydi le moƴƴe o du'a ɗo sanga ka huntotoɗa ɗon si yehi ha lutti 5 à 10 minutes ma 15 minutes fiwtu qibla on ɓanta juuɗe maɗen toroɗa Allah andeji maɗin
toroɗa Allah faaleji maɗi yo ittane ko anuɗa ko yo okke ko faalaɗa kon ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki wo salasatun yimɓe tatondo la turaddu da'awatuhum torare maɓɓe nde ruttatake ɗo tawa e maɓɓe wassaimu neɗɗo horuɗo hina yuftir sanga ka huntoto ɗon riwaya goɓe inni hatta yuftir ha sanga ka huntoto wa du'aul mazlum neɗɗo toñaɗo wa in kana kafiran hay so tawi non ko kefero si a toñi kefero a tewi ke pas a toñimo so torike hoorema tun Allah jaabine Allah darata ɗon ko al insaniya ko honno ko neɗɗo yanka ko ngu o darata na affaire dina kam wa ma rabbuka bi zallamin lil abid jomi ma toñatade jiyaɓe makko ɓen fof ko kanko tagi hay si tawi noon hina o julɗo kono si a toñimo tun fi an ko a julɗo Allah subhanahu wa ta'ala so torike hoorema tun Allah yottanto mi darnira yewtere anden fi o toñe yo Allah dandu yummirawo goto wonno tawi mara ɓikku mara ɓinguel kono himo andi Allah mara hay goto akkirtake sabu ɗo wodi yummiraɓe wo ko fulawaji si yehi ha tawi wurdaka mara ɓiɗɗo hay hunde mara dariɗo ko toñirte o ko ñannejo ko ɗum ɓe toñirtamo par ce que ala ko daro fi makko o yummiraɗo tawi ko sifa noon alhaali makko o woni lanɗo noon dundarankejo no laami no waɗi château wi pale wi molanagi noon yummirawo heɓari hay nokku ka wona ari ƴetti bape e leɗɗe ñappi ɓahi noon ka kurulan ɗon ɓahi ɗon fi kañum kadi yo heɓu ka ɗo o tawi ko ɗo yummirawo ñallal ngal fof yahay ɗaɓɓoya ko ñama hewɗa ɗon kikiɗe ɗe ñande noon lanɗon no yalti tun hino jinda takko pale wi muɗum ngoy o ari o yi kun ñakka hun ka kuur makko ɗon o inni ko hombo waɗi ɗum ɗo haɗi itto nun ɗo inni a ko yummirawo goo mara o ka weera ko waɗi ɗum ɗo o inni yoɓe dégage kum o yimmini laaɓiɗe cokkoji makko ɗi ɓe dégage kum ɓe fitti ha wasi tawi hay hunde walano ɗo hakke ko fitta ko iwi kon ko laaɓi kon yummirawo ari ronki andi toyigol ko honto o wanno kon o jindi ha o yiyari o inni ene hara ko hombo itti kun ɗo ɗo woɓe inni a ko lanɗon inni yomen ittu kon no men itti few hande kadi yummirawo ɓanti hoore mum nden ɓante juuɗe mum nden fewti ka Allah o inni Allah o itti kun cuhun an ɗo hari min mi ala ɗo Allah ko honto wonnoɗa ha o itti kun ɗo Allah mi torike ma yottanolam ko du'a on fowni Allah waɗi galle palais présidentiel on ɗon kurwingin fop ka aspimmakol na wonɗo ton na wonɓe nder ton wona galle ɗen hay e hon o munkidiri fop hande kadi sabu honɗum sabu du'a toñaɗo ɓiɓɓe lagine toñama na woɗɗuɗo na ɓadiɗo na laamiɗo na laamaɗo fuu toñama fewten Allah subhanahu wa ta'ala toroɗen Allah yo Allah ittan en toje ɗen ɓeɗo ɗiɗo woni ɗiɗo ɓe du'a woni ruttatake kadi neɗɗo wonɗo e seteyagal du'awul musafir kadi ɗum kadi ko jaboto ɗum du'a nene e baba e hoore ɓiɗɗo ko jaboto ɗum kadi toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu moƴƴinande no moƴƴinan ka meɗen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah woni sanzowo no sanziranno bani Israila e nder bimbi hun gotum e hoore fir'auna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah sanziran e no yawi no newre innahu ala zalika qadir mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah solnan ɓiɓɓe lagine mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala toñoɓe yo Allah holluɓe ɓe toñi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah mi toriki Allah yo Allah waɗu en enen kadi lamatiri fewni nunɗudi waɗondi Allah hulori Allah ko Allah andi ko moƴƴani lagine e ɓiɓɓe lagine yo Allah okkoren ko moƴƴani lagine e ɓiɓɓe lagine kala mo Allah andi ka gandal mo wirningal so addike leydi lagine ni ɓiɓɓe lagine fop ɓuttinayi haramo to mo bonna hula mi toriki Allah yo Allah jonnan en on ɗon laamu ngu mi toriki Allah ɓe mawɓe men sonjiɓe fi meɗen ha wonɗen goɗɗum hande fatiɓen foppo yo Allah yaafoɓe yeru luttuɓe gurdame yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe o zurriya ko zurriyiɗen e ley leydi ko Allah woni fewnowo yo Allah on fewnan en kala jogiɓe andeji ko Allah woni ittowo yo Allah on ittanɓe kala nawnuɓe ma nawniraɓe ko Allah mari cellal yo Allah okkuɓe cellal marɓe ɓen e meɗen foppo yo Allah on ɓeydanɓe waɗa barki kala mo jogaki kadi yo Allah okkormo ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki ɗe leyɗe ka wonɗen ɗo yo Allah waɗu e wona ɓe sabuɗo ɗe leyɗe wontira leyɗe julɓe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala en ari ɗaɓɓugol artikeji meɗen yo Allah okkoren ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barke yo Allah hewtintino en ka meɗen wondude e kuntal haaju yo Allah wurno en haka gurnanna moƴƴani ñande Allah subhanahu wa ta'ala andi ko mayde nde woni ko moƴƴani yo Allah ƴettito en nden ñande ko wiyete aljanna ko kanko mari ɗum yo Allah waɗɗum geɓal meɗen ko wiyete yiite ko kanko jeeyi ɗum yo Allah harmin ɓalli meɗen enen e mawɓe foppe natugol yiite jahannama mi toriki Allah yo Allah dande en ala e wawata e jogede yo Allah dande en sikkugol gayni hara gaynari golleji men ɗin fopp yo Allah waɗu hara ko saabi Allah wonɗen e gollirde mi toriki Allah marɓe zurriyaɓe yo Allah wurnanɓe waɗa barke muɗum kala ɓe jogaki kadi yo Allah okkorɓe ko wuuri waɗa barke mi toriki Allah mawɓe wonɓe hakkudeji meɗen yo Allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battaneɗen enen sukaɓe kadi yo Allah okku en
gurnan jutuɗan hara ko dagiɗa waɗaɗan barki ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqim